Wagira bigenze gute? Ugira wowe ntwaruzi yuko gihe nizo kuvyuka ajya ku kazi. Nakusishiri. Aka kanya wirengagije ko ninjoro watashye ukamwe ngo simusaba amafaranga. Aka kanya wirengagije ko wambuje kukubyutsa ngo singanye mbyuka ngo muwabiza ngo hamagara mu gitondo. Wogiraga nkora iki? Nufite icyo wose wakwisigura y'wanje. Urumva? Wewe uri umugore ngahantu. Kandi akazi kawe si kuryama ngahane si yose, akazi kawe si kuzuza toilette zanje, akazi kawe we nukumenya jewe umugabo wawe. Nta kuntu nufise icyo ushobora kuvuga. Nta kuntu jewe umugabo muzima novyuka normalement umugabo ateza kuvyuka asanga icyayi hajya. Ibaze imagine nufise icyo ushobora kwisigura. Ko nta mahera nari mfise. Ese ko nta mahera wambaye wagiraganye kuri. None amahera bisigura iki? Wewe umaze iki kinga? Umaze iki? Nta maboko ufise, nta maguru ufise, nta mutwe ufise ushobora kwiyumvira. Urashaka kujya kurunda akazi? Habuze kugira ngo uje kurunda akazi ukora. Hakuzije naye hari ibintu uje wirengagiza. Kakanye wibagiwe ko ari we wanyweye mu kazi kamwe ngabagabo baranireta. Umva. Naho gutereta icuri igihumbi. Je ntacyo byontwara. Uri kumva? Uri kuranyumva? Na kimwe byontwara. Naho ubunyene wahaguruka ukagenda. Na kimwe byontwara. Ariko jewe sishobora gusiporta umugore woko. Urazi intebe amaheri kuko. Urazi amafaranga agura iyi ntebe. Uri kuryamako. Iyi ntebe urayiryamako, urayirigwako. Uranayiruhisha atacu imariye. Umariye singa mu nzu wewe. Ese uragira n'ikibundi wowe. Ndabyumva pe. Nakurusha. Sishobora kubana umaziki. Akayabo karakuta valeur wewe. Koko gashobora no guproteja basi imbeba nizigi impuzu zanje, imbeba nizije mu isafuriya. Akayabo karakuta valeur wewe. Akayabo karakuta agaciro ngamu. Byibuze wakwibutse ko hari igihe byuze twigeze gukundana. Twarigeze. Ntabwo ari ibintu byose biri kubona amahitamo yanjye. Ikibazo cyawe kandi ntabwo kandi ntabwo nishimiye kuba ndi muri uru rugo ntabyara. Kandi ntabwo umva urira utarira genda kubya ati namaze kukuruha kuri iyi nzu. Udashaka kuma umwana sinda gukeneye kuri iyi nzu. Sigenda kubona nkumva noze. Urabizi? Urumva noze cyari cyo. Numva shaka kuvomisa. Ndana kubonye wewe. Birahaje. Basi birahaje reka kumbwira gutya. Shiri kubyara n'ibintu bitangwa n'Imana n'umugisha w'Imana. Nanjye ntabwo nanze kuba ndi hano ndi kubona umwana atamba umuntu hano mu nzu. Habuze kugira ngo ubwire uwo mugisha. Basi reka dusenge Imana izamuta. Dusenge? Ni bangahe? Wenda isaha y'Imana ntabwo iragera. Reka dutegereze isaha y'Imana. Nese nukomeza kujya umbwira nabi ngakora ikintu cyose ukambwira bibaze kugeze mu rwego kumbwira ngo ndushwa agaciro n'inyabo. Yes. Namiru irakuta agaciro. Umugore wawe. Ubona kubwira ikintu kimwe. Ikintu kimwe. Ngiye kukaza atacayindo nyoye. Urayibona? Kubera ubujuju bwawe. Uri umugore mu. Mama era njya kucyurondera nikoze amafaranga. Aya maboko nayiki. Imana yaguye amaboko kugira akoze iki? Imana yaguye ubwenge kugira ukoze iki? Ngo nta mafaranga. Ukaja no ngaho ugatenekiza ngo nyonyonyonyo ngo nta mafaranga. Nta mafaranga. Uravyarira. Aha murabe ko ari cyo uzombura nawe. Hapana kumbya ngo nta mafaranga. Uranyumva? Ngiye ku kazi. Usange indya ziri ku meza. Ndabiteguza. Numbaze ngo amafaranga ari he cyangwa iki? Ngiye ku kazi nasanze indya ngaho ku meza. Nawe sinza gusenga mu nzu. Ariko Mana, nguramura ikiko. Wampaye umwana ibibazo byose ndimo bigakemuka. Sinyirya ngo ibiryo bimanuke, sinywa nta maraso ku mubiri. Wampaye umwana izi ntambara ndimo z'urudaca hasi zigakemuka. Ko nzi ko byose ubifite iwawe.
Hey. Hi. It's myinshi. Telefone yawe iri Uzuteze usa neza. Merci, maze iminsi nguhamagara narakubuze ubu nari nje kukureba. Ibyo tubirwa ngo kari mu nzu. Kurasa neza. Merci. Uri kwisiga muri iyi minsi nzi cyane. Ni karibu sheri. Bite se amakuru? Shani, umeze neza nawe? Iyi ngiye meze neza. Ndabibona ikumana inzobe yabaye inzobe warabyibushye. Narabyibushye cyangwa se wabaye iki ko wananutse? Nyine ni amahitamo yanjye nshaka kunyine kugira tayi y'abantu batoya. Naragushatse wa mukobwa we. Naragushatse ahantu hose nari mfite ndagushakisha nyine nkaguhamagara nkumva nimero yawe sica. Uzi ko natekereje ko dufitanye ikibazo. Shaka ni nabona sizi. Bivuze ko buri gihe wari ikintu kibaye hagati yanjye nawe tutangira kwiblaminga. Nyine urumva ushanyamba urumva naraguhamagaye numva telefone yawe ntiriho. Mpamagara wa brother wawe nawe ngo numve ko yahara ikintu yambwira arambwira wapi nawe nagahindutse. Brother wanjye umve nyine yabuze ubaza brother wanjye se yacyaza hano. Shaka gusa meze neza shuri meze neza ahubwo nuko nyine ya simukadi umugabo nyine yarayijugunye yashaka kuma nyine ishyashya abane Naes nkoresha kana kana. Ese kutagize udwa nimero zawe nshyashya mvuga tuzakubona. Siri urumva yaranunguye simukadi nyine yayishyize muri telefone yiwe ihita itakara rero nta nimero yanyu nari mfite. Nose byagenze gute kujya uhindura nimero? Ese ko simukadi nari nyifite kandi numva nta mpamvu yo guswapisha mpita mpindura nimero kandi nta nimero yanyu nari mfite niyo mpamvu. Oya Nyambo byanze bikunze ari ikibazo cyawe cyatumye uhindura nimero. Ntabwo wakifata wowe ndakuze ngo uhindure nimero gutyo. Neza. Shangiye meze neza ko ndabona utameze neza. Cyo kimeze neza hano. Erega turaziranye turi inshuti. Urumva wambeshya koko? Oya nameze neza. Ibaze ko ndi kubira nkabibona mu maso yawe utameze neza. Oya meze neza nawe. Gute? Nameze neza. Nisuri hari ikibazo biga nabikubwira ariko umeze neza. Ibaze kutangiye no kurira Nyambo mbwira turi inshuti. Namukuru. Erega ndina na wundi inshuti yawe. Wundi twakuranye. Wundi tuziranye kuri byinshi. Nameze neza nta kibazo. Ibaze kutangiye no kurira nanjye usukuye ndira mwana. None se wambwiye. Nameze neza. Umeze neza nta telefone ugifite umeze neza nimero yawe wayikuye umeze neza nimero kwa gute? Uri kumwe umeze neza Nyambo. Ndina na wundi inshuti yawe. Wundi nyine mwakuranye. Wundi wabwiraga buri kimwe. Wundi wakubikiye amabanga. Mbabarira umbwira. Ibaze ko watangiye no kurira. Nari usituma ndira. None wambwiye ko okay fine. You can get. Shonina. Ako bakabimaze kunira. Gute? Umugabo ni agacyinyizo. Shonina ntabwo byoroshye. Ibaze ko umugabo usigaye turwana buri munsi. Umugabo nta kintu kigira amafaranga yo guhaha. Umugabo ntibaze ko tuzakirara mu cyumba kimwe. Ese hari ikihe kibazo? Wambwiye. Shonina. Uzasenge. Usenge. Imana izagufasha. Ntizaguhe ikigeragezo cyo kubura urubyaro. Nicyo kibazo gihari se? Kuba ari ikigeragezo cya mbere kibaho. Nubwo ushaka ntubyare. Nose umva mubwiye. Nose mwagiye kwa muganga wamenye neza ko ari ufite ikibazo. Ntabwo twigeze tujya kwa muganga. None se ushobora gusanga rero wirirwa uhangayitse ubabaye atari nawe ufite ikibazo n'umugabo wawe ugifite. Muzajye kwa muganga. Ndatekereza umugabo wanjye atari we ufite ikibazo. Gute se? Kuko hari ibintu ambwira nanjye nkabyumva. Wowe uzagende kwa muganga ubanze urebe kandi Nyambo ihangane pe. Ihangane. Nta bantu uzi se ubundi bagiye kwa muganga sitiri bakavuga ngo nta kibazo bafite kandi batabyara. Ushobora gusanga nyine mufite n'akabazo gato mushobora kwivuza kakagakira. Niyo mpamvu rero mugomba kujya kwa muganga mukamenyana ikibazo cyiwe. Kandi nyine
ihangane komeza kwihangana nyine niko uzubakwa ntabwo nakugira inama ngo ugende kuko nta nawe nkohereje ahubwo nyine ikintu nakubwira ni ukujya kwa muganga mukamaza mukamenya ikibazo gihari ngo ni ikihe ndabibona umerewe nabi pe basi numara kumenya ko ikibazo kiri kuri wowe cyangwa kuri we basi zicara utuze ushaka gusanga ikibazo kitari no kuri wowe akaba ari wowe gusa wirirwa uhangayitse kiri kuri we cyangwa ugasanga ari ikibazo cyakira nana kudewe narihanganye uzi kubana n'umugabo imyaka 5 atakubwira neza kugira ngo mwicare ku meza musangira ari ikibazo buri gihe atayasinze ndagusabye bihangane basi wongeye kuzarira nyaruka nze ngusure menya amakuru yawe mube hafi n'inshuti yawe nawe kugenda ukiriye ugahindura ibintu byo ntabwo yaba ari umwanzuro mwiza none n'undi mbaye ndugenda mba naragiye kera kuko imyaka nihanganye niyo myinshi gusa basi mfashe dusengera umugabo wanjye yarahindutse pe ntabwo akiri wa musore twashakanye nkunda ntabwo akiri wa musore wambwiraga ko azankunda ubuzima bwe bwose ntabwo akiri wa musore wanyiteshaga ambwira ko ankunda mperuka kumva ijambo rye ambwira ko ankunda hashize nk'imyaka 4 Nyambo yahoze umugabo usigaye ambwira ngo handushwa agaciro n'imbwa n'ipusi kanimace basi ngiye kugusengera ndimo gusengerwa pe ko n'ubundi nta kindi kintu cyamfasha icyo nagufashije kano kanya nakagufashije ahubwo ngiye kugusengera kandi nyine ukumva ugomba kwa muganga kandi ihangane pe so reka muhereze nimero zanjye nta kibazo uzajya uhamagara ndatekereza ko aramutse namenye ko hari umuntu w'inshuti yanjye hafi nabyo nabizi okay ndaza kugerageza nyine ndafata nimero yawe nzajya nkugurisha kenshi numva amakuru yawe kandi nyine ndaza gutangira kugusengera ndabizi bizagenda neza njye ntangiye kwizera ko atari nawe ufite ikibazo wenda reka mbyizere gutyo ndagusengera nyine ndagufasha nzajya muvugisha kenshi basi thank you for coming byibuze ubu ndumva mfite ukuntu nduhutse ko n'ubundi nta muntu wese cyo kubwira agahinda kanjye nabyimenyeraga nkajya mu cyumba nkabyimenyera ako basi ko nongeye kukubona n'inshuti yanjye tukaganira basi ndumva ari uko nduhutse uya friend igihe uzajya wumva uremerewe anytime ushaka kumpamagara thank you so twavuze cyane nibagirwa ko ngomba no kukwakira sorry ntiwakiri hari orange hari amata hari amazi amata ageze ujya mu cyumba cyanjye mama yambyaye yuko zora zona kwica uzije none wabaye igikukumane ya baba gutegesha kuba ubuzima bwati bwose abagabo bandi bagabo bagizi banje tusigaye tunasangira bakanabwira gute ushobora kubana umugore dushobora kumwana ntabwo ndi umugabo ushobora kuvuga ko ndi umugabo gute nuvuga ko ndi umugabo
kuki wahora wumva amagambo y'abantu reba nk'ubisaba umusayi mu gitondo zona kwica uginde nachumariye ngamuzo ngabo sireka inzoga y'ikigo shobora neza vyara urigumba nukwiye no kwitwa umugore kwitwa umugabo cyangwa imbwa please numore basirika mufashe numore ko umaziki yo nana kiki umaze nini icyo umaze ni ukunyuziza tuwarete icyo umaze ni intebe zanjye aho buri buryama niba uraziryama mu buzima valere yazo tunakwica shinga basiryama uruhuke sishobora jewe sishobora kuryamana n'umugore vuma njya gusuma indaya ntiryama indaya mba nzi yuko ataco duhuriyeko ako nuryamana n'umugore kitwa ko umugore wanje nanavyara shiruke nawe njye nshaka kuryamana nawe kuko n'ubundi igihe bimaze bitaba cyemaze kubimenyera ahubwo se gutuje narugo ngene kuryamana nkande ko turyama ututwarinda turyamana nkande isundi kutagiye mu cyumba cyawe uje muri iki cyumba cyanjye iki cyumba ni kiwanje inzu ni gwanje icyumba ni kiwanje wiwe na niki kiresu musuzovuga ngo urabyara umwana niyo tuzovuga ngo tusongere ibyo nzokwica ntacu maze muri shiri nyine basi wivuga ayo magambo ryamubuke nta kibazo tuzabiganira hejuru kuko shiri gusinda buri munsi basi nta nubwo wanuruhuka shiga basiriki sindagushaka ntubyara uri ngumba ubu ngewe ntabwo marurwa n'umubagabo mfise ikigore kibereye ngaho akazi kacu kuryama ikigore kiryama n'umugabo bataranataha ikigore karyama uryama nkande wowe muri iyi nzu ntacyo ufite umaze muri iyi nzu ndagukuri kandi nifate muto yongera n'uteye asije wewe ni ntabwo umaze kurambirwa uhura nk'ubitabo umora ubusa nta kintu na kimwe nakoze tunakwica imbesire uruta akamaro zo je regrette umu-ex wanje nasize naramukunda wose ingene waje mu buzima bwanje ikigore tucyaraje kiraza ndisize imbaho yarandoze yedi ndagira mariage niyo nitwarira kamariza naba nari ivyariye kera ifite nk'ibibondo nka bitatu none abakamariza waje ntanamusize namwe akamariza wowe sasa rero ngena ndagenda ronse icu umugore wanje wundi ndamuhe kubira buri si je savais je regrette moi je regrette fort je regrette tellement ngiwe awe marira yabo burira nakimwe binkora nawe wasara ntacu byanwa asundika mubaze kuki udashaka ko tujya kwa muganga ubundi wamugaye twese n'umuganga abona gutwoye bakavuga ngo bituma umugore umuzarika ubundi biranashoboka rega ko ari we wabona nafite ikibazo
Yes. Ikibazo? Ngaho ufite wahera utangiye no gukorora. Wariki aho ngaho. Wewe umva nakubwira ikintu kimwe tuza kumenya mu buzima bwawe nuko ngewe sinshaka no gutaha kare nta mwanzi uba niyutiye ngo dukine abandi ba papa tuba turi kumwe ku kazi kumva papa tu rentres quand ngewe ndabara abagenzi banje bari kumwe n'abandi bagabo bari kuvuga n'abandi bantu bakagenda kuri plage n'abagore abana bagakina bakaburiza bijya bituka byo wewe sinamwe gutwaje kuri plage Yesu Muhammad zana kwica yoza zakwiyaho Jameson Narumva nakubita inzoga yaje zana kwisha nakwereka ari cuma Kuki? ndakwisha Shirumva singukiye?